Rizky Mukti, tahun lalu sudah pernah ikut? Tahun lalunya lagi. Belum. Tahun lalunya lagi, ya 2 tahun yang lalu berarti itu ya. Masya Allah. Rizky Mukti dari Pondok Pesantren Mukjizatul Quran. Ini di mana pesantrennya nih? Subulu Salam. Kelas berapa kamu? Kelas 3 SMP ya. Sudah siap? Nah? Sudah ya. Perhatikan Pak Ustadz baik-baik. Silakan Pak Ustadz. Ya, baik, kita mulai ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. Alhamdulillah, soal pertama selesai. Soal kedua dengarkan. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات
بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Ya, soal ketiga. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صدق الله العظيم. Ya, Sadaqallahul Adzim ya. 3 soal sudah diselesaikan oleh Ananda Rizky Mukni. Gimana komentar dari Dewan Juri kita? Gimana Pak Ustadz Rafi'i? Komentarnya silahkan. Ya, alhamdulillah penampilan pertama Rizky ya
bagus. Malah ada berapa hal dikoreksi ya. Ini ikut yang kedua ya. Dulu udah pernah ikut ya. Ya. Ini tapi naik peringkat ya. Naik peringkat Pak Dulu Ustadz. SD. Ya. SD atau kelas 1? SMP juga. Ini udah kelas 3 nih Pak Ustadz. Oh iya ya, dari kelas ringan ke kelas menengah. Iya, apalagi tahun ini kan kategori SMP nambah juz Pak Ustadz kan? Oh iya ya. Hari ini tahun ini ya. Iya. Untuk SMP juz 1 dan juz 2 ya. Iya, Nah, Pak ini Ustadz. suatu peningkatan ini. Ya, bagus. Ada berapa hal tadi waktu wakaf faman tabi'a huda. Aturannya yanya itu dihidupkan ya. Faman tabi'a hudai. Nah, gitu bacanya ya. Jangan faman tabi'a huda. Yanya enggak muncul. Ya, jadi ma'arif disukun faman tabi'a hudai. Ya. Nah, itu satu. Kemudian ada idgham bi gunnah. Bal ahya'u walakin. Kenapa hanya ditasydidkan, diidgham, tidak digunnahkan? Ahya'un bertemu waw. Baris 2 dhammah bertemu waw. Itu menjadi idgham bi gunnah, harusnya dengung. Bal ahya'u walakin. Nah, tadi hanya bal ahya'u walakin. Idghamnya ada, gunnahnya tidak ada ya. Nah, situ kesalahannya. Ya, diperbaiki ya. Baik, terima kasih. Oke, berikutnya Pak Ustadz Yuni Maha silakan. Baik, alhamdulillah hafalannya lancar ya. 3 soal tidak ada bil teguran, cuman yang perlu diperbaiki salah satunya yang disampaikan oleh guru kita tadi. Kemudian ada penilaian dari kami juga, iramanya di ujung-ujungnya buat semacam terkesan pendengarnya. Misalnya mimma kana fi, tadi fi gitu-gitu aja ya, kurang terkesan. Ada beberapa kali tadi wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat gitu. Amwat, ujungnya itu dibuat. Tadi ada beberapa juga ujungnya ada kesannya ya, dibuat iramanya ya. Nah, jadi ke depan itu coba dipelajari lagi ujung-ujungnya itu. Karena begini, seluruh peserta menampilkan terbaik ya, maksimal hafalannya, maksimal tajwidnya. Bisa jadi penilaiannya itu di irama. Di irama ini permainan 0,05 ya. Jadi ke depan di ujung-ujung itu ketika kita wakaf coba dibuat ya. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Ananda Rizky ya. Itu tadi catatan Pak Ustadz ya, biar diperbaiki lagi ya. Udah berapa juz hafalan kamu? Alhamdulillah udah 14. Alhamdulillah sudah 14 ya, Masya Allah ya. Terus belajar ya, oke.